Nermala Kenyam ka nas diala kontin barwani lingwa seme kanwar online TV channel enda manduni shang kwas nyamle anong roisni ka jari pode me bana roch katin konilat karodian report me man ban link nyam bana roch ka kwi kurdan chitwok michine dan wero shakana ka jongle state ban jeling do badan to ka ja ka jari pode me bani bana roch ke kwi Dr. Macha do badan sha lugde cha je nyok mi yot ke je jokaje ka jari podam ban roch kamana cha la de United States do badan chicken kuma kirmi yadi chicken ku derga je la netin kontila delegation ni ke ji United States in kontin ci were we ke juba gwada ci godoltin ke kum kirmi yadi tiji kan galat ka dial bu kon len gwasa meni ko de konti ka ngeng murung katin konant wok bana ler ne bana ci chulin kel en wala changa wel kel ka pay di ci ron kin dangro wi jan dangro wi de bakel bari ponditi bana kelinga gwa ka do dande kon kelinga je ban manana chalat gwaz bu kon lin kel ko jendana goliang ani panro dan pingaliang de men chalat gwa seme chalado ne te kerek mi chitwok doran chalke jongle state chalado ne chane dang wero shakana gwa mi mo chikor chatwok tin kam community ne dangro twitch is county kene duk county chikor mo chatwok keke an kor mo ne chane dang wero che yeken shakabat ka jom inshallah tenetin konti la kwartin ten winimi chalado ne wa kur tuoge ke kwirech no take fishing island ki gwa da lana mehitin karech take dolmuten wano mishale min island shukura mo che tuok ka shanka bakel ka pay dh ronki ne dangro widi jandangro widi bakel karoyen chalat gwa seme chi jan shangan yamano bukoro mo batuok wa ka korun dang jokan tama kan community tin kon shingan gwada mo ki ne de kon tila jidori tin shin ka jen area mo ki gwaza kela mo wa kan la kan nyen shan ka kwire tin kon tin mai kan ka wa dolo moni wa tare ka je kan community dangro ki dor dangro la community la jalar no agente ka islano ki agente ka dolo ni kabineti ko ken buka la no e dung dien ci tere mo ci tin agenti woni ko bu korba to ba ne dang wero ba kanak ngai kon diale no dungre chere wichin winimi ka local families ka jongle state jan gwada dan en jekan kondienten ku ka depend karetin content mai ken ka ajan en dan te kondienten ka yoken ka kwijamo en manon kor gwasa me tugo nga bi area mo bu control ka kwiretin kon gor ken ka tinde family ni ken ka cham kanetin konten gwasa mo shirkamanda ling jene ken tigdien ke liute kare jan gwada na jekan kon jekanatin lo mitelare china chicken de tek gat kamen ka dong ne dialten wano kondien jekana kare tin konte mai ken ke ere year money kore nya mechi tuoka jo shala da wa tuoka ka bondangro all community kane meteke duk county kana ayul community ka twitch is county kan go dangro ti all community meteke duk county kana ayul community meteke twitch is county akane te konte tarka gware jamone gwaza mo jen gwada la ri la kan ka jiktin la kan yarumtin beneti jelaro no na medunda dino antama ke jen le tasame mtuoga ki rega pai tuoga ne all community kan kungor community ala nyene kan ka community dodien kungor community mo akan nyen ton ke all community e chi kon nyen gwaze dan ka yul community wa kan tin kontinji nyok murum kan ka kwirech man nyen na ka jen kwi location kan mo ki area dan lari la ka jikatin netin kontin taka bom kitin taka luang chikala do ne communication and winimi netin kontin da dawich gwada dan en yingatin wajene very difficult ke chikan malajek ko telephone ken chikan let ke tele network coverage minyono tele gwad mi mo right naka ke a changi korche tuogba chaja malalien ka netin kontin terek so commissioner dung twitch is county James Magok
shela do ne chikan ngaje no chi korche tuok ka linkene ka kwi ram kel michiro da bar gwal dan chi korche tuok tin wajen chaje mo ka bon midi jena survivor bende en wenamo ke cheng kot ala Saturday miche bena chwayu je ka chwe chura no chi koro mo che tuok ka jo chalat gwa se me ram mo ma chi kan re kur chela do ne jena kor tuok ka wer gwa mi motina to sha ka jen aislana mo ki gwa dan la ri la ka maikatin Jelad no netin kona makana jelken ke mech ka mekanat ka wer midit enona ajenen gwada mo chu kor mo chu tuok ajenen men chamui ka bot chu roda chu bar ajen bara ka rode ko dong de jenek chwai nung dul wal ka jo dana chala che lad no chinetin wan chi gliwere kor mo ka che te netin wan ba de sha gwetien cha ngai gwada dana charen barten jelad ri ka mo ajere ka dan chu da lad si commissioner shelat bonu ne ajene to wan tamitin ten winami watana charen to 2 year ki tana chiren bare ruop ka jen ku kor dana chi tuok loken dwalken ko dong te krik do dien mede tuok ka kujemo charo dien chu to antama cha ka jek cha security force cha ka jaken local use cha ka jagan winami ko biken man chiro da lad biken ogwi ki biken ogor biken investigate ka biken eten content chicken tin dong charen bar biken ka ogor gwal dan charen barten Commissioner Dung Dukanti John Shatim Ray Chela do ne yes si korche tuok la tuok Chela do ne a generating kona te kalwanga Dukanti kuken la ngai ne ke jogano te ka kormi ti tuok ko tele gwami ti namal jiktin aje kene information ni chicken mala shukeke local resident chikala do ne me mi choda la dundo kan ler kan mal chupkeke Chela do ne re koro mo Kaminch Island mon ke dol danen to korten no ci Dukanti commissioner kene continue mi ci kala do ne gwada dana ci korche toktin kene ci jen min Iceland jene gwal mi shalke gogok re koro moni jen dana shine dang wero shekanak kan men dana jaga kanyen gwasame awa kwiko anga muteka jen area mo ki anga mate muno moni metere tigitin ko jen dana terke chajo mo chajo to beken kanetin konde belke lungda la kume ko kume kanetin konde ri me de kan kapchon ko kanetin shanganyam china chicken de tin ka kor gwam ber right now lat keneno ne me ne rekona de bel gwasa me kanetin kon tin la tila authority kiden ta kalwang ko kanet kon de ja kapchon ka jen kwi ko dana la na nyin ka kwidien ka kwire ko kor kwire tikala do ne ken both counties kene content wenamo dor dangro kon nyin kene en area mo ke muno mo kene dungdien alo chine ne lokano de kan palne de koken kene lokano de kan palne de koken jen do badana to kor ke je ke jen do badan na uken liu ke je ka report dana chalat chala de wona gwasa me wane tin wanci na dwala long ka tin kon lat karodian no no mo ami chala de ken no re gwada dana shi korche toktin re wicin winimi ka jawa chalat gwasa me bol deng bol jen kwar ka jongli civil society network chala de wona ne ajene kore me kor mi ci janya long ki eter mi ci jany kam dor dang routin konti ci nyin chela do nenen bol deng bol ajene chinete wan yigen ci geten jidori families weekend kamishush kan winimi ka kan ku korti ti ka ter ko banga jeno an pulo mo mi jekare tino no dunga ko ken community dang ro lar kan o neti dunda so kujumone ajene dana nongrek bol deng chela do ne jene dang wero shikaliu no ko shikarai kane content winimi ko chana chaga jag jene dang wero shikaliu re koromo ka chane tu ngwan long don chamu ka bod bat ko ke goda content tin ka tene tu ngwan shibat ti chagut ken chaka ngach no ajene antam we kan jene de content ka long shike ku mi shabu we ajene violent me bo ke mere ben rode ke report an chelat gwaseme jogone dialo de ko wen winimi jen bo chiga raja longa ne den content ka twitch is kana do counties ne re content la kwarken ko de name de jamal kapchong ko chi kore chi gande we wonyam ko kore me kor ka kwirech ka gore jeno kana diti de kan chicken de nyin gwan ken dangro ko ne mentame jene de content wana mo chaga mo kereng mo dit gwam mo jekan ko ne jekan kare and me agenda na chi togon winami ne dang wero chi ka tes nien ka jen ko dana chi tok
wan ka report dien gwasame ka kwi Dr. Riek Machar do badan en chalar ke jen go cha lugde cha jenyo ka me kap ke jok banjeli nge jeri report men go angu me kap ke lugde jok jemo angu me chora lat ki angu me tuok eno be konaling eno ka jeri report me chirma dan ngai kon dialen go Dr. Machar lugde cha janya long ka jany medit ka kwi moni ban manan chora lat angu me kap je jok je ki angu me tuok eno be konaling gwasame ko te te ngwan long te lat ko den re wiki juba te dong kan ngaje go an ideal ban je kulingan wo men yot ke joko kwide elengu bu kon lingwasme ke report chalat gwasme ka kwi Dr. Machar men ba kwen ya ke bialing an walle ka shanka wal kel ka paydi ronkin dangro bakel je jojo no shalu chaje tok ti Dr. Machar ti go gwal lok chirka ta dan la kan we ke ja Dr. Machar la first vice president michiga waya kana ne ga dang barotin kone cha gwan kel michiga chubo ka jen je latin walle cha joje gwan wone ne ke de ko larno ka ta danen ci ngwarin lat ke je cha ala da wo mi nya na nyuro ni ino ci ramadan la jach ke kwar ci kan la da wone ne ino ci luk charge bu continue ando bidan charge bu continue ke je te garam kel midit mi la kwar mi chief of justice ba me a former chief of justice jen shala Ambrose Rintik ci yede je jen rewi ke Nairobi chaje kulu nongre wech ke juba Chief Justice Ambrose Rintik jen ramkel mi wachile de long chala do jen ram mushilet en jen do badan en kap ke lugo mo chonga je chalu cha kap chong luk Dr. Machar luga me ajan chang dan en ke chang ke lugan jen baro wi de bakelien ka freedom or wi ka South Sudan jen dan en chaola do ne cha ja kap chong chi presiding judge la judge James Alala Deng chene dial chagala le ro ne ba luk ba ja kap chong gwasamo ko won tamatine ka sermon mi bene wutin no ba Ramadan ela Chief Justice Ambrose Rintik ba jawlor gwada dana ci yede jenten ko ala lore wiki juba en wuri chalka Rintik ala jen chete karunti jen badag de bakala runda kade ke runda kona chenin wi mon jala do jen yede ka changa do ka pa diech ronkin dangro wi jen dangro bakel re wiki Nairobi ke Kenya jen gwada dana wi lutin jen waram kel mulot kelong ka jen ramimo mila legal figure ki respect legal figure ka Sudan kana so Sudan godang ro to wa ngai ke jetin long ko wajen chelet netin wan ngai ke jakata ya dana chana lo ka jemete na dor an wude me wa ke 2005 ajara medan tan peace agreement kam Sudan lano Sudan kana so Sudan Ambrose Rintik wajen ngwad mo chaja kwanya la first president ka Supreme Court of South Sudan ke Supreme Court of South Sudan ka gwade dan jola kweraniam ka jingmon ne ko la luok la kalat ke wajen chure jang gwad ne 2005 woro de we to ke 2007 an gwad mo ne chochul pokon lade wajen kan ne ben gwad me ke kan ne chupka kan runte te ba South Sudan ba bjega wajen ramimo ba michi kon led la Chief Justice ka judiciary ka New Sudan atoga karon kit kelu kurbangwan wijen bangwan badda ka we karon kin dangara wi de diech wa chale de long ala kwar jen bagwa da me wa shana cheka lok ne te dor cheka lok ko bikan court ken legal system ba je left no ka Sudan People Liberation Movement gwade dane tina ka civil war kam jalap kene ne ko la junubin wajen chele de long ka kuje mo wa kam woni jelus kwana ben gwasme ka case dun Dr. Machar do badan en lugde men we kaja Dr. Machar jen chinaro ke kwide lonko dong de jelun chet kan jo dana lien kaling jena en do badana lokaje ci kondi ala ngaje no jen keze dana ci to ke kore dana ci to kan Nasir gwade cha deni SSPDF cha ga jo ka barak den ka cha ala da kene kondi la jikume e cha deni chop ka kudang rawid jandang de baro te la deni SSPDF cha ka nakten ka cha ga naga men commander yen en shal ke David Majur dakare kurmo cha ju la do ne di shirkirete e kene Dr. Machar ken wer wayami e tiken ke linga Dr. Machar jo mo cha ala da ken ka
nyok chikala do ne na kenete kamete cha kep ke cha nang te chop kete ke million of US dollar ke 58 million US dollar te cha nang ke cha yar ka jo ran kala ka je logor ke no de ka loy ka bone keneti akenten kontin loka dakma char kenete kon loka kel ka dakma char ana dakma char je ramaniam te mampal duotetin gadwi lampoy tetin lieutenant general tetin Gabriel Doblam tetin Camilio Gan Michael tetin Mading Yakrik tetin Dominic Gadgogrik tetin Kel ka pot kangshol Kennedy ti Kennedy kon tint gwa locatin cha lugdien cha jaladin winemi ko cha ga gwan ko ken ka GSPL ayo Dr. Machar jen yene cha yene ne ka chang dang ro bakal ka pai dok ron kin dang ro jen dang ro de die chuman ta ngoda kanelun ka ngoda ba right now den ojen ba je de luin ko cha je no jen tele jedber Achana min we ka raja dana chalat gwasem a US official chol kan kuma South Sudan en wo mladiena mo chagwa ko kuma South Sudan te ka ngoti chiken ga ger kan ngote konte cha ya pinwal ban jeli gwasem ne ka do dana chalat ke ja senior official ke United States government tin cha jakre wika South Sudan waken chiga right ke South Sudan no de mal de jalat wano ka de kwarde ka right kamniken an official dana cha jakchale Nick Shaker jene ka US ka US State Department Africa Bureau jenje chopre wi ka juba ka changa baro ka pay di ron kin dangro jen dangro wi de bakela we ka changa badda ka pay di ron kin dangro jen dangro bakel kenin dangro to ga de chenin gwan raje tin ke kuma kirmi yadit ka dob dande mal dere ben ke je chala do ne gwade che je ke kuma ka jere wi ki juba wajen che je ke senior government official che right kenetin one put a very important rewi ka South Sudan ka wa shi ka several important issues but chicken ka address ke rektin one konin pen ka South Sudan woniam shi ka right tin cha jomo cha jalla da ken kari podana cha kulat gwasa me ka jomo cha la de US embassy tidere wiki juba tikala do ne ala shaker ke wudan shi ben ka United States men shi ben che kuma South Sudan bigul jen che kuma kirmi yadi che ga jogo no ne diyen mal ja ko beto wano jaga wiko beto kamal chwa gorjen wuj beto rola che report mo che jeto Jen charaja lunko de security cooperation de jalat ka de immigration management ba de jalat tatoga de jalat kirm yadit ke jalat ne kirm yadit so men chikan la longwa to me chikala do ne a gentleman gorke long mutual ke real political dialogue alaji US kana chaka mislead gwasame chaka jogo no ngode mal jatin re wich ka South Sudan ngode roi na ka kwimal ka duno chi shekar dana chi ben men jen ka US chela do ne en mi shebe jiga ntama ka juba ke ka South Sudan kach ajene unrealistic kamandan lad yen men lad yen winmon che ajene che jiga no ne la na ite ka mal mulat ke mal da kula lerde ka first vice president Dr. Macha tere tijen amala dien kuyen ladone kan woda Dr. Macha te under Aris rewiki juba ci shekar jela do ne me unrealistic en mandana inshallah dien de kondila South Sudanese ke kwarkun en o shi akachi ajalat la dien o te ka mal mutu wano ka gulatel mal en be kunya gwazme ka jodan chalat gwazme Shaker reportedly claimed that dialogue is continuing normally while first by President Dr. Machar remain under arrest and on trial. According to the statement, Shaker described such claim as unrealistic. Agenda me tele tuomreten. Ladian ote kamal malat ke kuma Sudan but kan Dr. Machar kana kolun. Kamel lat kano gurken mal de yang machadar kon barar so kujamone ala US official tikala do nene akene 2018 peace agreement e chata rek machar kene kir akene jen remain ala legal foundation on ka current transitional government akene tella agreement dodien germe chata nke 2018 amugor jano bi mal be berewi ka South Sudan rek machar badil barar chit ka do badana gorje kaje neme mi tikan lat ke tikane yorpinya ken no anyong man chikana nyok muku kana address kan ji US gwasa me chika right ka kwi corruption kare wika South Sudan chika right ka kwi yoni chika right ka kwi ro jandana roi ku me kirmi yadit kaje chika la do ne me jiya galong chika right jen wona ne kana shaka mislead ku me South Sudan
US embassy kala do ne the United States chicken use shop ka 9.5 billion US dollar chicken kuma South Sudan chicken loka ka atuga ke 2011 9.5 billion US dollar chicken ka kam kuma South Sudan ko de na de ka loka ka euro to tikane anyo chicken blada wone ne meda ne tup kan UT 9.5 billion US dollar chikuma South Sudan point cha UT shop ke 25 billion US dollar chika collect kaliet ko oil revenue ti charge gwade dan non chala kan yu dialati kane chicken nyo rajen wone ne en kuma gwawo benetin konti la juj baka kam yoken ba kam salaries but me be yuten kon bere kam ne ye yoko yen ji South Sudan ku depend no ka humanitarian no ka shane kun shaka lo ka yoku kala wene ajene kan authority tidre ku juba ku ka depend ka international support ka ku kan humanitarian ku kan block they are blocking humanitarian work and delaying reform kan lat kan ote mal be an ashiya kartal mishal mal lat ka juba ko shi kan karwaje roina ko yana man lat kan lakan cikala do ne yan pan kun yana kontila kwa South Sudan kine mo kan 9 billion US dollar kashi 25 billion US dollar shi akola ka oil revenue ke nyok eno telemile yena ku yin humanitarian bo ku yin block ko de konde je kamne de kon shuch ku yin de dial ku yin ngala cham yaga ku diar me di de long eno ne chiga nyoko ra kan ji US long ka ku goal ka ke malat ke kume SPLM ete dor mu chalat mission de lengu medane kan independent kan jene kan all the promise te kon e chalat kume SPLM taga dak dor kirm yadi cheka yar kan dial ajanman yar South Sudan gwasa me mutual poor management gwan mi mo public resources chamga ke wuka canatin content chi corruption chi lat ke senior government while ordinary citizen ku la chuch so jomo chikana lat no ka lerken kume kim yadi no jin pen gor no jin biya mal me biya tan ka tani dun gaje ereng mashara bera ne me ajeri podan chikana lat ka jenan gore de nya konkel mite gumde la de gar pingwasamo ne me ajen information kela dana chiben an bu konte mal